Ona Tongareni ri ni mararu kuratuka ni mararunganaga Tongareni Western na kwa Jesu. Jesu ya fake Kwa Jesu. Turathi atia Ona kende aruimerete maandamano kauga mutu ina goro. Ndina kiuria please. Jesu aruimerete. Ndina kiuria tana na mbere. Jesu ri wa Tongareni. Ni aruimerete onake. Arauga aroria atiri Jesu. Nginya yawo mira maandamano. Auga mutu ina goro. Mutu ina arerwa atiriri. Ndukiarie na baba wanyu. Etuguo. Ata uria gwikai tondu teneri tuthoma maandiko teneri ni waturia thamaki igiri ugicitua thamaki nyingi andu makiria na migate tano ugitua migate mingi andu makiria na makihuna na magitigia riu ri na arakirwo we menyora ugutubanga mutuike atia mutu ugwe ona arauga atiriri kana wongerereke arauga atiriri ona ni ararire bene ararire Jesu atoka ni ararire ona ni gwa maramuragia hau no me maandamano-ini ma uhara marathire matengerio ni borithi uhara handu marathire gwikara kamuti-ini kuhuruka ira Jesu mahiga muko arekagia mahiga nyugu ndori atiriri Jesu yo ri Tongareni kate athia metu mwe ametue metungirie mwe a multiply asarauga atiriri bene arakenio ni kwandamana ku abete guthimira nepeki abete guthimira nepeki ani gwaragia atiriri Jesu tondu we ndauga we Jesu ri na twathoma maandiko ri ni gutwikaga we ugicoka ri ni kwari kuhuhwo karumbeta iyo gigicoka kwari kuhuhwo karumbe no gacoka ta muici arauga atiriri ni gicoka ri uguo maandiko marauga ri arauga meme katika ukisoma katika endo mahurukita andu kamuti-ini mariona mahiga mao ukisoma katika maandiko matakatifu katika kitabu cha Yoshua 2 mlango wa kwanza inasema mimi ndimi mwana wa Mungu anaolia hata ukiona nimepepa mawe hata wakati nilikuwa nimefunga pale ukisoma katika maandiko nilikuwa nimefunga nyoka kakuja kaniambia nikeuse mawe ikuwe mkate. Nikakataa. Hivyo ndivyo ilivyo unavyoniuliza mbona narusha mawe. Nekija ndararirio, araria atiriri, uhoro wa karumbeta ri, naguo atia. Kusoma katika maandiko nilikuwa nimesema hivyo ni tofauti na hiyo karumbeta itapigwa. Kusema ukweli karumbeta tulipiga. Lini? Tulipiga karumbeta lakini watu ambao nilikuwa nimekutia nikapata wako filapuni wanaimba kasose. Arauga ahuhire, ona ni wahuhire. Niguo arauhire nie ndahuhire karumbeta. No matiakaiguire. Nenyo mataiguire. Mari kirabu-ini. Marira huine. Na ruri aroria atiriri na ni make mahiga mayo raikia ukuite mahiga Yesu. Na be Jesu. Na be Jesu. Hiyo swali nitakujibu katika maandiko matakatifu katika kitabu cha Yohana wa kwanza mstari wa 3. Inasema hivi, wakati nilipokuwa nasulubiwa nilipelekwa katika mawe, nilifikwa katika mawe. Kwa hivyo mimi ndio mawe na mimi ndimi the aging rock. Yes. Rock of ages. Yes.